Kies ki bathma ki bangio Mynta kasih gilong sispa prapua pada gini sispa prapua po is kasils kidon sispa arpuai nagini sispa arpuai san gidei napo ki armed forces paramilitary forces but sispa hanreu gidei nakiwei tuai ribhoi life way khát lai ki armed forces paramilitary forces khát ra ki way North Garo Hills are East Garo Hills khát san West Garo Hills way West Garo Hills khát a nhiều ki armed forces paramilitary forces san ki way ki active case ki bngidan barok kelum lang mentak si ki long 6000 life pa nyo kusao nagini ki 6000 life pa nyo kusao khandai spa khatsan ki dan ho east kasils pada kini khandai spa khatsan sispa 100 ki dai ni ki armed forces paramilitary forces nyo spa sab khandai ki dai ni ki way West Kasils light way Southwest Kasils way Ribhoi Shispa Arfo Khandai ki armed forces paramilitary forces but kiwei dilong Khandai Fuwei West Jaintia Hills Pra East Jaintia Hills Arfusan West Garo Hills Shispa Sarfusal Khandai Punyo ki armed forces paramilitary forces but South Punyo ki giwei Southwest Garo Hills lie Arfu Arpo South Garo Hills Khadway naki armed forces paramilitary forces Khadway naki giwei Khandai Punyo po East Garo Hills but Pra po North Garo Hills ki balar government taksi ki long San Khandai won pada kini ki San Khandai won apo East Kasils kidei South Pra South kidei ki armed forces paramilitary forces South kidei giwei East Garo Hills iwei Ribhoi ar West Garo Hills Pra new kidei ki armed forces paramilitary forces iwei na giwei but Baro kelum lang ki bala recover Haduh Mynta kasih gilong 6000 sanspa arfunyo idon iwei bakhlat mening kasih but ki bakhlat do baro gilong khatsat Mynta kasih Haduh urgency gilong Khandai punyo haja sanspa sampo ki test negative ki long Khandai sa haja sauspa khatra but ki result ki report ki bangidang up ki long kumba aspa khandri ki bri baru sepo ke jela ke juni Mynta kasih Haduh urgency ki long life haja sauspa arpsa